Šta ti vole, Ibrahime, spusti tu tanđavu. Pa šuti, roknućite kokera, tražio sam normalne filmove. Alter brani Sarajevo, plavuše na službenom putu i gurni muški 3. A? Pusti. Au, pa mali pobrkao kad je pakovo. A šta zna dijete, ima 7 godina. Pred ja to tebi hađu napravio Allaha mi. Gledaj, gledaj. Gledaj, ne žmiri. Ma gledaj, gledaj. Analni jarani, a? Čmar Wars. Cijela Tuzla mome babi uzla. Da Mostarske piše. Na Drini, ma jebem li ti. Čuješ li? Gdje ću to gledat, jarane, ti normalan. Gledaj, jebem li te u tu guzicu pederofilsku. Gledaš, pičko, a? Ljudi, imate dalje... Pomršao pičkom... Limun! Limun, četnika! Staj ovo! Ti čuli za nenasilnu komunikaciju, a? A šta ti to? A šta je to? To je ono kad sam pustio Tamić i Lema na Romaniji, a moji vas nisu pobili, a? Bolje da su vas pobili. Oho, vidi Ustaše, mađe si Ustaše. Ekipe, vidi ekipe. Pa vidi četnika, vidi Ustaše. Samo vam još peder hvali. Ne hvali.